uri data kandi uri Imana, ni umugisha kuri twe, izina ry'Imana nishimye. Waturemye ku ishusho yawe, udukunda, udushaka. N'igihe twari tumaze gucumura, wanejejwe no kuducungura. Mwa Imana yacu ubishimirwe, ni urukundo rutangaje. Turagushimira yuko ikiremwa muntu ugikunda ku buryo butangaje, ndetse kugira ngo twereke yuko turi abawe koko. No mu bibazo byacu uduha kugira ngo abe ari twebwe dushakamo ibisubizo, ariko tubifashijwe nawe. Turagushimira yuko mu nama y'agakiza wemeye ko Imana igira uruhare rutangaje, abamarayika bakaza kubikoramo, n'ikiremwa muntu umugabo n'umugore nabo ubwabo bakabasha kugiramo uruhare. Ndagushimira yuko udukunda kandi utwereka yuko uri kumwe natwe. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe, ku bitangazo dukorera, ku rukundo rwawe. Mwa Imana yacu, kwihangana kwawe ndakwingize kugira ngo icyigisho uduteganiriza kidukore ku mutima wawe. Amen. Abana bawe ufungure imitima yabo, kandi udufashe kugira ngo ikivugwa cyose giheshe Imana icyubahiro, natwe tukibonere n'imigisha. Ngaho hibwo ku bwawe tubigushimiye mu izina ryiza ryera rya Yesu Kristo.